Do kraja dnevnika domaće teme. Crnogorski vojnici su već 18. dan u mirovnoj misiji u Afganistanu. Njihove porodice teško podnose razdvojenost, ali će im od danas biti bare malo lakše. Naime, Euroatlantska kancelarija im je omogućila da svakodnevno komuniciraju sa vojnicima preko internet veze. Evo kako je izgledao njihov prvi susret preko Skype-a. Ma dobro, smeta. Samo da ti kažem, znači, djeca puno ne pominju, znači, za sad, sve je okej. Imamo punu podršku, znači, od svih. Ovim riječima je Svetlana Drobac pozdravila svog supruga Radomira, podoficira Crnogorske vojske koji je od 8. marta u Afganistanu. Danas ga vidi prvi put nakon odlaska. Imamo punu podršku i od prijatelja, rodbine, od Ministarstva odbrane, evo sad i od vas. Videokomunikaciju omogućila je kancelarija Euroatlantskog kluba koja je otvorila vrata za sve porodice čiji su najbliži u mirovnoj misiji. Kada god poželite da uspostavite kontakt sa vašim članovima u Afganistanu, imat ćete ovdje kancelarije, znaćete gdje da dođete i bit ćete u prilici da uspostavite taj kontakt sa tim ljudima. Ministarstvo odbrane sprovodi program psihosocijalne podrške porodicama vojnika. Do sada su imali 3 zahtjeva tehničke prirode, a jedan slučaj se odnosi na promjene ponašanja djeteta čiji je otac u Afganistanu. Oni imaju isti problema, taj problem jeste njihova zabrinutost, kako će to da se završi, da li su oni dobro, tako da upravo radimo sada na tom njihovom komuniciranju, zajedničkom izbližavanju. Značajnu ulogu u ovoj vrsti podrške porodicama imaju i mladi Euroatlantskog kluba koji će volontirati u ovom projektu. U kancelarijama kluba svakodnevno će biti kontakt osobe i dežurni telefoni preko kojih će porodice također moći da zatraže pomoć za sve poslove koje su do juče obavljali njihovi muževi, očevi i sinovi.